Sen bostan olsan, ben Bazarbay'ım. Bizim ağzına kirip gelecek kanda, darı дөң üstünde iki koş terek göründü. Bu iki koş terekte iki jaka çıkan adamlar göründü. Darı sakmışları taraydı. Eşiklerini açma, Encur. Dön jaktağı iki terek döngü var mı? Ne oldu? Bayram oldan çok ya. Алда топықпай, тұрауы? Қайда жүресің я? Жеңе, мен жолдың билетін дешімін айтымын. Ал бізге білім берісі үшін бекте алып шықты. Ішіне тезек таштап қойайын дедім. Нечке сен жүріп, іштерген тезен ұшу я. Өліп қандан көрейін. Екінші жол ошақ басып көр, шыйдағыңды сындырам. Аңыз, нелі қып жүріп, жеңеңе жақын бермейсің. Бар, алда шықпыр. Екінші жолдан басып көр, шыйдағыңды сындырам. Бұл жомық неден көңге. Атам заманда жер бетінде шөпті тоқойып, сыңғақ жерде сол жоқ болып тұрған кезде ұлы қырғыз көпір мені сәй деген өзінің бойын жараттырады. Атыңа кейін енді барасыңа. Сынауыз ашты. Намбергеденші? Қырғызша сөйлесіп келді. Қырғыздардың тұтынан шыққада ұқсайды. Қанылап барады. Байырса жерге бейім. Бұл екеуміз тайғата қойып алып бардым да қырғыздың атып шықты үйіңіз болып. Екінші қырғыз деген сөзді құлағым шалғырсын. Қырғыз тұқымында жер үстінде орын жоқ. Жөлік аты үшін бар айрықша жерген бейім. Бұйрықты атқа. Бұйрығыңыз аттама. Қандай жансың? Мен бұл қайда болам? Адамша сөйлемесем қайдан түсінмексің ба? Қайдан сол болмақсың? Қалағаны не бұл әлі? Бұл екі жүрпені маға бер. Elimde konu. İsmail'ımda demin ayrılan dikimdi. Berbeyim İsmail'ımdı. Ölüm var. Başım yol var. Berbeyim ben İsmail'ımdı. Berbeyim. Alдағы барсың, бері барған жаққа. Ne? Kaçıp git. Kaçkan olsa kaçkandı. Neyle bir şeyden kadarsın? Yolunda kıyafetten çok ayak var. Cemile, elin bari resimden çok bol kesmeysindir. Çıdayım ben. Çıdayım barına. Öldürülü. Başımcı oğla. Bolbanı sımayamadan boz oldu. Anam kandım. Cürü gettim elinden bol kalan adamdı. Kandım ölüm kıyam. Edeki ay. Beni kursakta vurdu. Kalkayım Edeki. Sadakam bulayım Edeki. Beni kursakta vurdu. Sadağımızı gittik kalayım. O Encur. Şu жалғыз үйіңді ұрлап кетішті. Қайсы таш көр адамның қолынан келді екен бұл нәрсе. Söylesene. Sırttan içemez batarak geliyor. İsmail, uşağa kalktım kolum var mı? Kendi bağları kursağını doğru oyup benim. Orada da ne kadar durak mı? Orada ötesi gidiyor dedim. Uşuған, заманның бөлуісі бері ол. Сен ашыға жатқанда, біреу сенің кет табан ашсал бермейді. Жалған жолаңын ай.
Tağım oldum mu? Gel otur. Allah keteyim. Жөнүндө турдум. Менин атым Асел. Жакшы. Ушул жерден токтоп башка менен түшүп калайын. Үйүңүз түшүп жатпабы? Жок, бирок ушул жак менен түшө берейин. Коюңуз, үйүңүздүн алды менен чейин апарайын. Жумушка катышып. Элеби? Колхоздун жумуштары али бүтүп элеппи? Сен колхоздун жумуштары болуп барганын айтканыңбы? Geldiğin beri çaydanlık çök. Sen hesap tut, ben hazırlayayım. Раз Асемия кантип кетип калган. Мен дагы чочуп иште карап коет. Кичинекей бала. Senin kızın kullandırıyor oldu. Burada bir çalıştı. 70'inden beri çıkıraz. Cebinde ne desin bu? Allah ondan ne? Kişineki bana bana verçi. Desteği saklap yürüyor. Bana ne jakşı değilsin. Cengin yürü gidelim. Gitme. Beni niye bastın? Doğuş bağlı oynasa bu adayı. Usta Murat, mine ajak bejak kayarmasın. Sunu ölse çok vermeysin. Anın görüp bana ot alıp gel onu çakçı. Buna balda, zilon aralar şunday. Ağır kardansın. Bizdeki ben soğuk degen yok. Otlak etmesin. Ne oldu? Dışlık mı? Nasıl olacak? Onlar kaytayın deyin gibi var. Onlar nasıl soğuşçuluğunda okutlar yok. Samanlar tutarız. Atçaklıklarımız da yok. Atçaklıklarımız da yok. Emin olsa senin canım sana da gelin. Başka araba yok. Kim koşar kalan? Ben Tamam. Ay besin. Anlatay. Geleyim. Akıl ver anlatay. Akıl ver. Sabit değil. Akıl ver anlatay. Akıl. Yani böyle sınavın digiri var. Valla bilsene. Vakit ötüp bana жатпайбы? Aradan bir yıl öttü. Bugün meni сыйына турган күнүм. Bütün çakkan doğanay. Bu çoğu bağırın kere çıkıp demek emez mi? Ооба, бирок мен аны алып келген жокмун. Dedi sen balan tavuk gelmez ekensin ben. Ооба, ага чындыкты айта алган жокмун. Ушул кышта ооруп жатканымда балам өзү мектепке барбаса дагы мага күндө келип, эне, эч жериң ооруган жокпу? Суу ичесиңби, түшүгөн жоксуң деп кайра сураганда жүрөгүм эрип кетти. Ага чындыкты айткандан өтө уялып жибердим. Сонку карасам, тетиги жылтылдаган жылтылдады. Бул деген саманчынын жолу да. Ушул талаада биздин да жерибиз болсо, кампалык болгон эгибизди Биздин айда ушу жумушка ылайыктуу эркек жок калды. Сизди бригадирде эми Тандыр Турбаева сизге кайрылып жок дейт элек.